Инфекция сарылма парасмартизе республикара маскады хынса жүремелі ерге ешінна. Обществола вырынсенче сымса жывара хупласа жүремелі. Унсыр пучне халыға туртараган транспорта халькуне вище худ дезинфекциялейші. Роспотребнадзорын Чувашкенре управление халық туртараган транспорта дезинфекциялемесіне. Шубашкарда хула жөменже маршрут жүрегензіне коронавирус арласыран ядарлы худышпа сербедеші. Шапламайба талықне шіре яғын маршруткаба автобуза шузада задаща. Дезинфекция ебер веже худ таватпар, иргине, кандарла, хине и кашхине. Техникана тул енженде, шал енженде тазатсадере, таратпар да дезинфекция нет таватпар. Анжақ транспорта тазатны гына коронавирусран хүделемеш. Шинзен сымза жывара маскаба хуплаза жүремелі. Онзырын штрафлама бұлдарашы. Транспорт министерстве печілгер инспекторесем, тадажақ шағын бекресе мертерседіраші. Юлашки уйық шурына илзесіне бір хері хулдытла акчырына, онзырын вадыр біракне судаяна, байынхегун сагар перевозчик тележебе ежінозем пор. Азархаттар загалас келет, хал гражданзе маска тоғынза жүремесен пөрбин рембушла за вадыр биндаре штрафпама болдарашы. Индивидуальный предприниматель зем, организация зем, тогда предприятие зем, я воплохи пузакрах в зене, вещербине яхан штрафпама болдарашы. Хархинче дешулер хрушсырлых инспекторы зем, тогда транспорт министерствен специализи зем, тереслеве духриш. Шинзем вирус ересрень азарганны кучкереть. Пурдете небегех маскаба. Ша вахытрах ергене пузаган земде бур. Кашнень харбрах хайсывлыхне упрамала. Коронавируса санитарий ергезене шеріп пұхынзангына педерме бұлдаратпыр. Ша вахытрах маскына кашне иге вежесегетре улыштармалыне манмаламар. Чувашкенглармбали Алена Артемкина, Вадим Владимиров.